Gördүңөр, көз алдыңарда жолдугун чечип жүрүп атат. Ушунун укугун силер коргошуңар керек болчу. Жана мындай аянычтуу көрүнүштөр ушул менен чектелип калбады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына бул Кара Суу районундагы Ленин мектебинде буга чейин жоолукчан кыздардын мектептин короосунан жоолуктарын чечип кирип жаткан видео интернетке чыгып, коомдо кызуу талкуу жараткан эле. Ошентип бул текеберликтин туу чокусуна жеткен мектептин директорунун үстүнөн арыз жазылып, иш прокуратурага өткөзүлүп берилген эле. Күндөр өтүп, ошол жердик туугандардан абал кандай экенин сурасак, жоолугун чечпей калышты деп кабарлаган эле. Бирок биз ага көңүл толбой, өзүбүз көзүбүз менен көрмөйүнчө ишенбейбиз деп, кайрадан ошол ажаан мектепке жетип бардык. Барсак, ошол мектептин корукчусу сыртка күч колдонуу менен сүйрөп чыкты. Александр, hoş geldin. Ne oyunca geldin? Hukuk korkuşuyoruz. Ruhsat verildi mi? Ruhsat gelecek. Gelecek. Ruhsat gerek de. Ruhsat gelecek. Ruhsat gelecek üstünde. Ruhsat gereği var da. Kameranı tattır lan. Tattır. Ne karavayı lazım? Tattır kamera. Sen de kamera. Tattılar. Gengil tattı. Ne cirat lazım? Ne kadar lazım? Karavayı lazım. Ne gidiyorsun? Yok mu? Gel çıktı. Tart. Çıktı onu. Tart. Aga. Kamera tart. Men tart. Gel. Çıktı onu. Kimsiz siz? Men akrana. Şkoldan nasıl? Ha? Şkoldan nasıl? Koldan kalsın. Ruhsat çok mu eski aytam? Lisensiyasını aldırıp koyacak ha? Kalaşınca aldırın. Arızlanıp koyacağım. Kalaşınca. Lisensiyasını aldırıp koyun. Koldan gel abi. Aldırıp koygular. Men dağına ayttam aka. Bekir azı kıyınçılık kokular. Çıkıp durguladı Qanday otam. kıyınçılık bo'ladi? Çıkıp durguladı otam. Qanday kıyınçılık bo'ladi? Ya azıcık jaman bolup kalgan. Çıkıp Aytdim, durguladı. jaman, qanday jaman bo'ladi? Çıkıp durguladı otam men. Tutdum ya. Çıkıp durguladı. Vaksa girin aklına yok senin. Mizan Sen çekiraya gir otasan. Çıkıp durguladı. Ver qomduqchay. Mayli çıkıp durguladı. Qomduqchay deyim. Ruhsat bolmagancha girmeysin edim. Qomduqchay. 20 jol jastırın. Ko'rsatchi shu qaysi mizonlar? Qayerda bor? Çıkıp durguladı. Qayerda bor shu? Çıkıp durguladı. Aç işte. Sen tushuntirib bersanger mizonni. Tushundirib beraman boshqa. Yo'q, tushuntirib berdi. Tushundirib beraman boshqalar. Tushuntirib berdi deyim. Tushundirib ber. Qo'ya qiynab oqsaqal. Boshqalar. Orada günüçi sen sakalda qo'ynam sen sizin adı bilgile boshqalar. Şkoldanmı? Men dağına aytdim. Şkoldanmı deyim? Bas sen çık eşikке. Şkoldanmı deyim? Qo'ldanam men. Qo'ldanam deyim. Qiynayman bo'l aka. Şkoldanmı? Gel chiqib tur. Şkoldanmı? Tartasın? Chiqib tur. Gel. Chiqib tur deyim. Nima? Yo, Aqranaga tortaversin. ne? Chitmesh. Chitmesh? Bas. Onu ofisga bas. Mizon uzatasın ara. Ya ofisga aparam deyim bas. Mizon uzatasın. Yur ofisga chiq al. Mizon Yur bas ofisga chiq al. Mizon uzatasın deyim. Sen uzatasın. Sen ruhsat yok gir otasın. Arzdanasın gerek olsa. Ruhsat yok gir ota. Hakkın yok sen. Gerek yok. Чынында мамлекеттик мекемелерге эч кандай уруксатсыз кирип барсаң, камерага тартсаң да болот. Кимде ким тоскоолдук кылса, анда ал мыйзамды билбеген чала сапаттыгын эле көрсөтүп жаткан болот. Çıkıp durguladı otam. Қолданбады сен. Çıkıp durgula. Өзің атың кім? Аты жөнің At айтпашы. çıkan tanışa. Аты жөнің айтпашы. Аты жөнің айтты. Bilge koy uyatma. Tanıştырып қойдың не? Аты жөнің. Çakra giberdim baldan. Аты жөнің айтып қойын. Çakra giberdim baldan. Аты жөнің айтқын дейін. Çakra. Çakra giberdim baldan. Кім жалдаған сіздерді? Сіздерді кім жалдаған айтсаң? Кім жалдаған? Orada görüşürüz. Allah'tan korkup. Korazanı жештирип коем. Кім жалдаған айтсаңар? Атені жалдаған Hem мектепті? tanışalım. Мектеп. Hem tanışalım gel. Bas. Жүзекке чабылы. Тарта. Қолды сай бері. Adam жайттан. Қомдық Қолды сай жайын. деймі. Охрана агентствоға арызданамыз. Лицензияны алдым. Gel çıkıp dur değil mi? Не қыласың? Adam жайттан. Ұрасың ба? Ne adam Сен үйің жайттан. емес бері. Adam жайттан. Сен үйің емес дейін. Adam жайттан. Сен үйің емес дейін. Ne adam жайттан. Сен үйің емес дейін бері. Çakırma. Не қыласың дейсің? Қомдық сай ма бұл? Қолдама бар. Қомдық сай ма бұл?
Koндukçay mı? Yok. Koндukçay bilesiz mi? Ruhsat verilek mi? Siz Mizan Siz bilesiz mi? ruhsat berdi kimsiz siz var? Men akrana. Akrana olsanız ruhsat bere turan demeyiz. Kim aytdı? Kim? Barmı? Barı dokumentin ruhsat berildi. Giriş gerek degin barmı? Koндukçay mı? Barmı de? Koндukçay. Barmı de? Koндukçay. Ne Öyle kişi niye? koндukçay? Yok barmı de muşa dokumentin var mı? Girişin degen Ben yer. Koндukçay. Mesele Koндukçayga kamuoyunda dokumentin gereği yok Koндukçay. değil. Sen az girip al. Bini sabık koy. Sen üyün mesler. Bravo. Tanışın. Sen üyün bana. Ver Koндukçay. Men dağın ayttam. Makmam. Жақсы сөйлегілі, жақсы сөйлегілі. Jaman söyleysin mi? Жаман Söyle. сөйлеген сөзің қарсаң, Söyle. орында күні. Sen Orazan Анда arlaştırmaya қылма var. sen siz degen Sen жақсы мамиле қыл. Siz degen tatıp demezsin sen. Küç koldan çağırıp salınız bizde. Конечно. Koндukçay Sen ver. ruhsat жоқ келген. Ben Müslüman kızların hukukunu korup gelsem siz bana Ben toz daha koydunuz. Yeni Siz toz Kudayın koydum. aslında da günahkar buldunuz. Günahkar Yemi? buldunuz. Yemi. Özünüz Toqta. oynayıp görünüz. Gelipsin. Müslüman kızların hukukunu korup gelin toz koydunuz. Ruhsat Siz var, kıyamatta kiriş cevap veresiz. Kıyamat işiniz mi? İşiniz mi ahiretke? Сені. O жақта жауап береді. O жақта жауап береді. O жақта жауап береді. Азыр ошентип баатыр боло бересиң. Акыретте абалыңды көрөбүз. Ошентип бизге күч колдонгон корукчулардын үстүнөн арыздар жазылып, 102-ге чалып, милиция чакырдык. Жана фирманын лицензиясын алуу боюнча даттандык. Ошентип турганыбызда баары жакшы деген сөз жалган болуп чыкты. Жана ошончо милициянын алдында жоолугун чечип бир кыз мектепке кирип кетти. Жерде окуйсуң катнашым? Жолуңду чечип киресиң берге? Karap dur, karap dur. Dinleme. Girsin içeri. Көрдүңөр, көз алдыңарда жолугун чечип кирип атат. Ушунун укугун силер коргошуңар керек болчу. Жолукту чечтирип атабы директор? Неге чечпей кирип атасыз? Siz bizge çeyin korkuyorsunuz muşların hukukunu, ideyen inspektör. Sizge dayındağımız go негизи. Өзүңүзгө мыйзамдарды жөнөткөнбүз. Идеянын кызматкери ошол кыздын укугун коргоондун ордуна мугалимдердин адвокаты болуп алган го. Демек мындай идеянын кызматкерин иштен алуу кажет. Жана мындай аянычтуу көрүнүштөр ушул менен чектелип калбады. Кийин ошол мектептин директору ишке кечигип келди. Балким бул анын адаты болушу мүмкүн. Бизди көрүп, жүрөгү түшүп калдыбы, айтор корукчуларын чакырып, бакырып, кыйкырып, ач эле ач деп кыйкырык жасап жатты. Директор бey жакшы экен. Урматтуу директор, айтсаңыз, эмнеге жолчандар мектепке жолун чечип кирип атат, айтсаңыз? Урматтуу директор. Какта жүрөсүң? Ой, урматтуу директор, айтсаңыз. Дагы эле жолчандар чечип кирип атыптыр го жолугун. Тез-тез киргизбесин. Районго эскертип бербедиби? Демек прокуратура мугалимдер тарапта экени ачык эле билинди. Себеби мурдагы арызыбызга эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Мектептин өзүнүн уставы бар. Алар туура эле кылышат деген мазмундагы суу кечпеген былжыраганын жообун берген эле. Бул кара суу прокурорунун билим деңгээлин текшерип коюу керек. Же иштен алуу керек. Мындай элдин камын ойлобогон акмакты. Же мыйзамды билбейт, же элди ойлобойт. Ээлеген ордуна татыксызбы кетириш керек мындай чала сабаттарды. Бул ген прокурор Зулушевке кулак кагыш болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.